Guddiseko Jesus, 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 Guddiseko Jesus. Lafan November Utunin nalati adan nakabde na guddisu jette garab dachabote kanatti dadabde ya walala ko yamunani dadde abidda kan kabufi safana olchite chabe karata pe nama kulfata o nama kaabote kallate arafani natti baase kara Guddiseko Jesus jedhen sijajata kanaf gale kana hallelujah. Latu suma urmati Arisitti baru Geni arkana ma bodel saboicha Argatu sodna bes Fodi kena foya isotna bugoricha 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 Sitona jesise rigicha ko Jesus inafni gamati diga kenna bitte amante na latu suma urmati ani sitimboru kenni arkanama odin saboicha argatu sunda bes fodi kena waya sanna koicha Fodi kena foya isotna bugoricha 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 Ademe ademen gari charakna mogolen alafe ye kumbitin tire bita mirkanale gumuke tunabate atis latin isne nagoten siyerge bunun saudina utunetti adinitu arkistena vide asidul fina Ademe ademe gari charakna mogolen alafe yomum bitinti itamir galali moken nabatu atis latin ifne abdote siyarge kuno sabudina utulitti yani arkiste na fitte asidol fina Tiya gurmun katu falfala ablisa Melik site bide Adana nagese matime ogesa Ammas narra jirta Itana narka kedu kanana absa Kanamu nagese Warse dangana se ngara kesi jibsa
Asiidhaan galaasiin garaa keessi cibsa. 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 Garaa keessi cibsa.